Insuo da honum na enam na wo no doso. Ya. Ye kwa ahwe ye. Ye kwa ahwe nche. Okay. Ese menu mienu kokope enam a. Ye ba ye nchim. Okay. All right. Iti yanko daily graphic. Me fa daily graphic kwamna. Anopai Ghana France deepen bond. Omen de zi deepen nyoma de ye deepu papa. Ye deepu papa. Omen bia ni akansu sanso no. Ghana mampani e wo France abrochima mu. Na enra wone eye France mampani eye Emmanuel Macron ekuhia ekudidi nkomo a efa amani mienu empuntru ho. We nya no mani astrapagro bi ozo bi enya ne yonko so mfaso na enkomodie ni mu no kwamna niam epiepie mu France ma no ahyebo asa wo hwene so se obeboa oman na yensu ansu aso ahobambo maritime security no yetimi ahyemu kina unse etoda bia eya na nipa bonfo no ensu so no monam na omafiri yawraw na France ma no so no eba sa niam na omaben wo mu yie papa enkomodie no so de epie mu bi Africa Continental Free Trade Area after no so Nsem eno susu pie wo mu na kwamna unim se aman atwa my Ghana ho ahia nyina no French kasa no moka France man ni dis aman so French kasa no moka omapani de to France man pani anim se omwa yen na yentete yenkoda no French kasa mu na eno atimi aboa ma ye ne yemfefo anase yafo eno mbofu pam no atimi adinkita ho ama no akoyie enti eno ho asem edade obokrata mu na OSP to prosecute Ofori-Atta 5 orders over SML deal yewra kisi Adjei aka Ankwanoma also edi obetimi ampa di obetimi no ye no ena eno akra de asema kwamno bi kan ze the press conference na ya do so achen cases na all person no ze asem no honum na ohube ye hu bibia ke we na bia ya tia free court report ye pese ye enya press conference ohun na mi gire court OSP di asemesi akwa kogina ho OSP di asemesi akogina ho obonu ko adu sei na si enwura fie enkohwe nkrofo empasse ne ayi wardrobe munum ne ade no ye be akọ boss ni sisi ye be press conference ni sisi enso prosecution no eno ho asa wo se sisi die Ghana fo nke akomanto yem yewura Ofori-Atta ekwan ofa so ni nipa num bi ekofa SML yi baaye ebeto wo man mu nan sika sem kwan so no wonom de asem no ebekọkọ enche bia enti ho asem eno no na Osei ya no no ase nipa bi keka se ase extradition no ho asem se de attorney general beka se enkrata bia efa saade no ho ne nsankan no oso ono no a se bi wasi ne bo se obeye nhwemu afa sa asem no na watu ho anamo ede nipa ewo mu agina mra no eden no no asa aka asem no ehye enye sa na nokre no etie daily graphic no dani akira kwamna asem bi wa ha womo a enya nufo mu kukuram breast cancer unse October yi ene eda etwato ewo October bosumi mu na nufo mu asem na twam a nyese ye nka bi beka ne mu bosumi we ne yisi wa ye de ye hu didi pa womo anya kukuram ni bi nyame adu omo afofi a omo ho ato omo a ye ka se breast cancer survivors no omo ya de srede atumpedefo anim se National Health Insurance no ye man cover breast cancer treatment ne beboa pa sanse sebe unse ya onyadwa ni bi wono mu a ya na ehu pa nso no bo awuramu a ase kunu anim na amane mu wo mo enhye da ni bi nso na are na che wo mo pa ogine hu ba bia enye nti ye de share health insurance no mu a ebeboa papa na ansa na mekọ the next story so no kwabena maame bi panimu bi ahofe bi a owa akomapa ene adwempa ewo Amsterdam abonten so ye frɛ no ma Agatha Frimpong ene wanya 71 years. Oh wow, 71 years. Agatha Frimpong Pentecost ewo eye Amsterdam ho nam so kwa sorry na maame no nipa Ghana de sia waboa mo Amsterdam na entutuye ne nhye ya waye agidimpa. Oh wow. Ghana ni maame a oni abrofo na ye adwuma enye se oye oni abrofo na ye adwuma asin se broni abie na adwuma no dabi ono omo edi nkita ho tenase e kirom sade we ni na bebo before en wagina mu aya amomo enti ma Agatha Frimpong ene wa woda me we show happy birthday yakopon shira na onye okese ewo de wuye bia ho make Amsterdam asebi unim se
ye wo Ghana ni this year. In fact, we 50-50. We half Ghanaian, half Suriname. And my me Ghana ni. And I think say ni papa. It doesn't papa ni Ghana ni. And I say ni mama ni. Ni ti edit Don Sida. Echebia ye say the best member of parliament. Ewo Netherlands. Samum Don Sida. Abantie no oni. Ghana ni abrantie. Ai. Oyampi o Netherlands. No fe pa. Now the eche that ko mema ni na di nkomo. Okay. Otitwi no. Chi no o te 11 bi. Ba the bro for no de ene say eja obetu teacher Asante. Oni ne beka. Kwabena anwanwa asem bi asi wa ha. Ewo a daily graphic na chi. 3 Bono police officers interdicted for extortion. Extortion. Entina mja anwanwa asem asi no. Extortion how much law? Extortion. Yes, so much na kwanso di jiska or driver for. Any interdicted. Na Bono police commander no me pena her no. Ye di ebeti an ki piano an na o me IGP ho. Na extortion yetimi interdicted police e okrom ha pa dia na ne mze nyoma tia kemu ache. Unse no. Police for no. It was strategy bia. But say under the same extortion tabo no mo dia pim Brim Central MC. Dom Kumano. Me hun story no. Dom Kumano me wan give say ono so GG. Galamsey for no. Ono mo wie. Say chimpe. Okay chimpe. Say we dey mechi wa no chimpe pepe utimi dey adwane kosia no ni pane tetewa. Lord Rampa. Ono na tembia wa advocate say yanyi wi. Yanka say Lord Rampa. Citizen check. Yeah. Citizen check. Yeah. Me first kwanya we go na mo so abaso. They are putting a lot of things in order. In discipline won't be for much. Yeah. And the Lord Rampa on team the citizen check for a chamo. Yeah. Say onim say Jesus amene Lord Rampa nyina na tena fie ba e wa Asante mampon. Samum. Ne maame me maame. Rampa. Mama ye. Yeah. Lord Rampa. Na ene Lord Rampa edi chimpe. Na won ba bi owo won say opio so but enumre no ono ne maame ne be didi etu tu fa chimpe ko de say Lord Rampa na niti ya chere tema Lord Rampa it people say MC the why dey abai kra chepani no Adom kuma no na de kwadu ebo no ne ho asem bai na ho say ne ho asem ne ba Adom kuma no omunya som say twitwa ena enenye nipa wa ko na press conference wo ha wait me ye ena omo de abasa ni manimu ye omampani John Dramani mama pe ono no code of conduct o de ma na appointees are papa yi enti se nanum asem o de ye adwuma na ontinte so ntufom emfa ne ketre manfa na onsin so mansa no ham de a abankra chipani ompam no na de important no so waye asem o mo kan se abai kra chepani ne ya wo ye e de efa galamsey ekon kase a omampani esuai no ene ne bobra ono ne de kamia ye se mpacho sa press conference honorable Jerry Ahmed ana ye honorable Jerry Ahmed so odimu Adom kuma na odim em so oye deputy whip also deputy whip enti obo no kwadu said den extortion was say MC no onu ankasa ababonten ababa beji atum se oji sika bi efi illegal miners wo ewo achim odan area mu hono a nukreni fine but minim say galamsey for ne choma fine o mo okay so Solomon Kusi Brakunye